أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز متقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jum'ah Masjid Raya Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Utara, yang mudah-mudahan senantiasa memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, sebagai khatib, saya berkewajiban untuk menyampaikan pesan atau wasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri saya sendiri. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal ketakwaan ini kita memperoleh hari ini dan hari esok hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh dengan kesejahteraan, dan hari yang penuh dengan kedamaian lahir batin. Masa depan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuntun kita untuk menyusun perencanaan berbasis Al-Quran, berbasis sunnah Rasul, yang antara lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua, generasi kita disapa oleh Allah dengan sapaan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian semua memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Kemudian perintah masa depan ini ditutup, wattaqullah, dan bertakwalah. Berpikir masa depan harus dilandasi ketakwaan dan berorientasi kepada ketakwaan, dibuka dengan ketakwaan, ditutup dengan ketakwaan. Oleh karena itu, pesan takwa ini ulama sepakat menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Salah satunya adalah pesan takwa. Masa depan yang baik dalam konteks keindonesiaan memiliki makna yang khusus, yakni masa depan keislaman dan masa depan kebangsaan. Para pemikir Islam mempunyai teori al-Islamu dinun wa daulah. Islam itu di dalamnya ada agama dan ada negara. Pendapat ini penafsiran dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada ulil amri. Ayat ini, ati'ullaha wa ati'ur rasul adalah agama, wa ulil amri adalah kebangsaan dan kenegaraan. Persis konsep negara modern dalam perspektif Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya, Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan, ya Allah jadikan negeri ini, para mufassir antara lain negara Mekah dan sekitarnya, tentu untuk kita adalah Indonesia dan negara-negara di dunia. Rabbi ja'al hadza baladan aminah, yang diminta oleh Ibrahim negara yang aman, negara yang rukun, negara yang toleransi, negara yang memperkuat kebersamaan. Karena dengan kerukunan dan kebersamaan melahirkan keamanan. Negara yang aman menjamin pembangunan lancar, menjamin potensi tenaga kerja untuk bekerja dengan baik. Negara yang aman menjamin umat beragama bisa beragama dengan khusyuk. Negara yang aman menjamin generasi kita bisa melakukan pendidikan dan pembelajaran secara baik. Yang diminta Nabiullah Ibrahim, negara aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat, ya Allah karuniakan rizki penduduknya dari buah-buahan. Kalau di Mekah sampai hari ini atau di Madinah, buah-buahan andalan satu-satunya kurma. Di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, di Gorontalo dan daerah-daerah lain, buah apa yang tidak ada? Semua buah lahir dengan begitu indahnya. Warzuq ahlahu minas samarat, rizki penduduk Indonesia bukan hanya dari buah-buahan, tapi dari lautan, dari udara, dari pegunungan dan lain sebagainya. Warzuq ahlahu minas samarat. Yang ketiga adalah man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang-orang penduduknya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Melihat doa Nabi Ibrahim, 3 unsur pokok untuk mewujudkan negara modern, negara yang berdaulat, negara yang akan melahirkan baldatun thayyibatun warabun ghafur, adalah negara yang aman, negara yang secara ekonominya bagus, dan negara yang penduduknya religius. Kalau 3 hal ini terwujud di Indonesia, maka kita sebagai warga negara sekaligus sebagai umat beragama adalah meningkatkan kesyukuran. Kita di kota Manado ini insya Allah keluar 24 jam aman, listrik terkendali, air minum tercukupi, lembaga pendidikan tersedia, rumah ibadah, masjid luar biasa. Kenapa? Baldatun, baldah, negara yang aman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya sebagai khatib mengajak kepada seluruh jamaah masyarakat luas untuk mempertahankan 3 hal. Indonesia harus aman damai, membantu satu sama lain, tentara bekerja sama dengan kepolisian,
kepolisian bekerja sama dengan ulama, tokoh agama, lintas iman di dalam rangka jangan sampai negara ini kos. Kita sudah bisa bayangkan hari ini bagaimana negara-negara yang sedang mengalami peperangan yang luar biasa dahsyatnya. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Karena dengan kesejahteraan ekonomi, orang bisa tenang, sakinah, ibadah bisa khusyuk karena kesejahteraan ekonominya tercapai. Dan yang paling pokok adalah keberagamaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini memberikan pesan di akhir ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak wafat dalam keadaan kecuali berislam. Berislam tidak sebatas beriman, rukun iman, tidak sebatas dengan melaksanakan 5 rukun Islam, tidak sebatas berzikir, bertahajud di atas sajadah, tapi keislaman yang komprehensif adalah keislaman yang memiliki multidimensi dan multi arah. Itu sehingga Allah menuntun kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara komprehensif. Bisa mengabdikan diri dalam mengamankan, menjaga ketertiban negara. Bisa ikut serta menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah membentuk generasi, baik generasi kita, generasi di bawah kita, maupun generasi selanjutnya, untuk senantiasa kuat di dalam kompetensi keislaman dan kebangsaan. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin MA, di dalam rangka untuk mewujudkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, punya konsep panca cinta, 5 kerukunan cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada alam dan lingkungan. Dan yang kelima adalah cinta kepada negara dan bangsa. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini kita memperoleh kekuatan berbasis keimanan dan ketakwaan untuk menyongsong hari esok yang lebih baik dan mudah-mudahan sempurna dalam kerangka wawasan keindonesiaan dan wawasan keislaman yang utuh. Kita saling memperkuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in warudhu anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa qalban khasian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuhah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah rakhiyatan markhiyah radiyatan mardiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صو اعتدلوا واعتدلوا وسدوا الخلل. Dimohon saf lurus rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام منك السلام عليك نعوذ السلام فحيينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة يا رب السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجلال منك الجد اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا مولانا سبحان الله سبحان الله بحمده دائما عبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعلى في كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر وعصيلا لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات وربنا هب لنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي وأنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى بها دخلنا في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.